manipur ho census 2027 da tawdoi se ko khoi di census taw je kitang complicated oi ta mikok thiba ka tana ya roi ko khoi de ho se kamai taw ge da nga manipur government na order thok ke da khoi ho ki kano se aadhar verification ka se khwai di luba manipur na khwai luba oi re ga hai se ai wa kan da di madu hena gani ko khoi ki ai government criticize taw wa di na de du hena once Kangi targadi nataga kangragadi kanogi home secretary na verify to thokadi madu amungana court challenge to yaro da bagi mohonga malan base sidi ai wakhanda kitang pen de ai tare is a toina ko koi kane kano is a citizen moina ko mamdi kai no haganda ko manipur do ji lai problem ji illegal influx kine ba akoi gi 1970s wai da lai ba akoi gi kano se mikok thi gi bagi akoi gi record se masidagi yenga ganda hoji madugi makha ta mi sing do hoji 1892 moi gi jahi do paraga ko 1960 70 da lai ba masigi census ki record se masigi paraga na madu da lai ba mi sing du original inhabitant and lower kanda atai du di family tree verify to ba ma yam tangai phadana da ka lai ba kai no di akoi da hoji lai ba maru oina sa gi akoi gi tribal card sanari ba kamu se moi gi sa gi akoi gi ai da kuki gi lamni naga gi lamni adu gi lamni ga yam kan ngangnari se ko sigi matang si yang kan da di Aadhaar card chingse Aadhaar gi watana tana census se tawma tamda family tree verify tawom changeba hai be mi do physically present oi bakhtana Aadhaar lo ya han base masidi yaning de hai tare ko kaino di sagi se samna hebda mapan gi mi mala aga kano di bama de gi lakba hokhi bama na tare anybody ma clan manaba se ai gi nakpom ma jene nakpom je bama de laga ai gi jinnaw ne na ai gi descendant ne ga ne heta claim tawsala Aadhaar pon namjal adi yam bera le ba du ko aduna census to matam da 1990 gi matung da lakpa mi 1980 gi matung da leiba family sing je sigi family sing je adui mamang da 1960 70s ki census to hu matam da moi gi family sing je adai da kai wai da record yauri ge hai ba gi family tree duma khoi khangmina um change ba adugi family tree do khangmina da khangmin song khangmina da bi da legal verification nama pi ba gi type da mi kok se sa thira ga phare mi suk le re ga ne toksan ga di maduna hayang akoi delimitation torok pada akoi delimitation object to banate delimitation je to matam da yam genuinely to ning bai wani indigenous people khakdana masigi lengak chabagi amadi sen akoi gi kani ko chakthum ye ne bagi hak se indigenous people khakdana phangadam ne whether meitei oi be tribal oi be ado sida indigenous nataba 1960 70 gi matung da lakpa family tree verify leitaba Masa se moi khunje kai de no kana khun gi ning those kana no karam kana lai no ma gi mapa na kai ning tho mi mai mapa gi descendant oi bra hilera committee de yauri ba kano 375 de yauri se khun gi ning tho si hilera committee ne appoint to wi ai ha na te ko succession do man yen jan bi ai ba ka ne ko ma ano ba khun ha pa ya de ko adugumba conflict ma am si gi marak ta khoi gi census se kitang complicated oi ni aduna khoi na census se to ma tam da khoi CSO mayam amadi miyam na takka da se akoi ai ju mangai ai gi family tree verify tawom changi 1990 gi matungda anoba ai 1990 gi matungda khun anoba lakpa singse magi mi verify tawom changi magi mama mapa kanano kalai degi hongai no adugi sakarna khun gi authority piram batana tana mi jing di verification tawom changi aduna census se arai bidi oiroi adu 27 gi census se akoi gi political kani ko political kano masu future masu census ne decide to dune aduna ha na gisu mau maram porul pomata more ko tam tenopol district side da mikok se kano hani kai ni exploit to bagi habdi ngasagi field da chatta bida field da chalaga thira ga su ko kunna no bale sing sidi family tree yaudana mikok thi base akoi ya haloi da ne ha base ai miyam gi pham da smaina ai opinion noina hai tare ko thamjage aduga 27 gi census se akoi gi political future ma decide to dune masi gi census sida hojik to riba conflict si jumangai ko masida akoi sakar semasi yadriba then NRC support to ga hajal laga kano na government na semji yadaba adagi Delhi de na thaja man ba mai magi narrative feta hajan ba every party se mai narrative feta hajan ba ko maru in a tribal card ta indigenous people ni na sanari bajingja sigi waina di akoi yamna section na census se yam section na to bagi ta phata du le ya just mind thamjage yamno je jam kata du laksane si koi gi MPC si na governor da memorandum pisin kai koi gi hobula amadi saiton gi mafum khara da koi prefabricated housing sajilam basi koi gi work order su yaude aduga koi gi tender sing busum da tawdana sajilam ba nium kaina sajilam ban haiba tare sigi matang da koi gi
ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯁꯤꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ IDPꯁꯤꯡ ꯍꯟꯖꯤꯜꯍꯟꯕꯒꯤ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗ ꯍꯟꯖꯤꯜꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯁꯥ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯍꯟꯖꯤꯜꯍꯟꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯤꯚꯦꯇꯦꯗ ꯍꯥꯎꯁꯤꯡꯗ ꯊꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯥꯔꯝꯂꯤꯕ ꯃꯑꯣꯡ ꯃꯇꯧ ꯑꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯗꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤ? ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯍꯟꯖꯟꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅꯕꯨ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯣ? ꯍꯟꯖꯟꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ? ꯍꯟꯖꯟꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅꯣꯏ ꯇꯣꯛꯑꯣ ꯀꯩꯅꯣ, ꯂꯩꯉꯥꯛꯇꯣ ꯂꯩꯔꯨꯔꯅꯨ, ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯕ ꯇꯧꯔꯒꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯍꯟꯖꯟꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯥꯏꯗꯩꯅꯣꯕ? ꯍꯥꯟꯅ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯍꯟꯖꯟꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯍꯟꯖꯟꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯣ ꯁꯤꯅꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ꯫ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯃꯤꯁꯇꯔ ꯑꯥꯔꯊꯔ ꯀꯣ MP ꯑꯥꯔꯊꯔꯅ ꯃꯥꯅ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕꯗ if you do not want to want development and peace in Manipur, you do not have the right to govern Manipur haise am chungnajanebuko ma haise ko support taw ai tai ma haise ko kaino hai ta gadi government na hanjan mai yada ba gaina haira gadi taseng na moi se manungda kaini government na ngamoi da khara leire na masa lauthok ba chamana dro akoi gi praja gi apamadi kaino aina khanbada indigenous people loina makine asomda chakhiba kamu su moi se somda halakni ngamgani moi se indigenous people ayo jai jab census ta kaigumba family tree proof to ngam tar gadi family tree do chumba tar gadi madi makoi di hojiki kaino na sarkar na pibe aba security pibe aba facility piraga mai magi lejaramba jaga du da hanjal hangadabne ba as per law hanjal hangadabne aduga sarkar na as per law hanjal ngamoi da basing du sida thamne hadi madu sarkar gi akoi mai thire na hana thabak tawdringai da lauthok chabane hai tare ko aduga ani subuda kaino hai ganda fabricated house ha matamda tender tormina ta torom de ha Congress party na lauthok pirak basi budi yam phai adu mase through court of law chala kanda madugumba leiramba taragadi madugi fund kamain taw saramino paisa kya release tawrage even chak chinja ki leibagi dc through the leigiba cheng napsagi cheng pi giba moida support or hawai chengwai then funding mayam ja masi bau the inquiry tawgi tangai phataba mam ka lak toreba dadi masi kamain tawge anda India da achaw crisis thop kanda he marak ta politicians in Jigi Matakta CBI case, Natraga, Kaniko, inquiry committee, Pumbagi, Dangai type at the Silla Evo. I can Mada Hosipudi, animated suspension the lady go. Congress is MP, Delhi, the select committee, Mama, parliamentary committee, Mama Yaw, even in Eco. Sigi decide to committee, Singdugi, Wena, Parliament, the Che Tato Tajin Toraga, Masi Matakta, inquiry, Mapaman Bagi, type at the Lay have a Masimadiam Chengna. Shengna Chungada Male, Aduga, why BJP Namogi mi Kangani and a Khan Batargasu through court of law, court Kimatung and inquiry to where Matam Dule, but deceasing do Yam Town involved or Gadra Fan Yau with the fabricated house are a mega edego. Matam Dule and Home Secretary to involve or Gadra, Matam Level Chief Minister involved or Gadra, political Kahenico. Political step ama oina hekda lauthoga tokhi de phate kaiguma leiramba targadi masi oiba legal steps singdo laura kanda madugi papers singdo paaga masi matakte inquiry tobi oina khoi che thajan gre natraga governor da taksan gre ayu chumi sidi governor taksan be mi any mi me tobi ai as a political party watan wanatana ko even CBI the complaint ibi abjane ko masana dum complaint ibi ai masi fabricated house e si wagor lem de file lere si lere aduna si matakte inquiry to when EBI then a state ki vigilance the EBI see steps in the lower matunda kamaina asagi palam balengak tu governor na paliba BJP administration hai tare hojik ko kanogi makhada president makhada leba administration jina mana kamaina kalei have poto adu yengda ne na main tam jage yam no je makha tarak bodai khoi